हादर नाङैनो आंनि हादर आंनि हा हाबाफारि खुंफुंनायजों लोगोसे धेमाजि जिल्ला जनायनि सिगा गामि पन्चायतआवबो बे हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै खुंफुंदों। हादर नाङैनो खुंफुंनायजों लोगोसे सिगा गामि पन्चायतआवबो दिनै आंनि हादर आंनि हा हाबाफारि खुंफुंदों। बे हाबाफारियाव सानजा जनाय जिल्ला परिषदनि बुबन पेगुआ बाहागो लायो। गुबुन गुबुन जातिनि रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाना हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो। लोगोसे बान्दना ओनसोलनि राजा लामायाव खौसे गामि ओनसोलाव सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मावथि हानजाजों लामानि हानजा सुरो। मिथिहोनाय बायदिब्ला गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि बिथोन बायदियै उदांस्रिनि अमृत महा उत्सवजों लोब्बा लाखिनानै हादरनि उदांस्रिनि सोमावसारनायाव जिउ होनाय बीर जोहोलावजोनि गोसोखांथि मुङाव आंनि हादर आंनि हा हाबाफारिखौ लानानै गंफ्रोमबो गामि पन्चायतनि गामि गामि गावनि गोथार मोजोमसे हानि बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। हाबाफारियाव बाहागो लानानै सानजा जनाय परिषदनि बुबन पेगुआ मा बुंदों मिथिनानै लानि। আজি আমাৰ চিগা গাঁও পঞ্চায়তৰ जी अमृत कल যাত্ৰা এই वार्ड পৰ্যায়ৰ যিটো যাত্ৰা আজি ইয়াতে শেষ হৈছে 5 নম্বৰ वार्डত আৰু কালি আমাৰ জাতিৰ পিতা মহাত্মা গান্ধীৰ জন্ম জয়ন্তীৰ দিনা আমাৰ ঠায়ে ঠায়ে প্ৰত্যেকটো পঞ্চায়তলৈকে এই গাঁও পৰ্যায়ৰ পৰা वार्ड মাটি ৰাইজে দান দিছে। এই দান দিয়া মাটি পঞ্চায়তত আকৌ আমি কাইলৈৰ পৰা জমা দিয়া আৰম্ভ হ'ব। 8 তাৰিখে পঞ্চায়তৰ পৰা একেবাৰে ব্লক পৰ্যায়লৈকে ব্লক অফিচলৈ নিয়াৰ কাৰ্যসূচী আছে। তো এই কাৰ্যসূচীত আজি যিটো পৰিমাণে সঁহাৰি দেখিছোঁ সঁচা অৰ্থত একদম জনগণে যেনেকৈ সকলো দিশৰ পৰা সহযোগ কৰিছে আৰু জনগণে যেনেকৈ একদম দেশভক্তিমূলকভাৱে দেশভক্তিৰ এটা মনোভাৱেৰে আৰু দেশ নিৰ্মাণৰ এটা মনোভাৱেৰে নিজৰ ভেটিটো যে অলপ হ'লেও দি পঠাইছে আজি কলহত। মই এই 5 নম্বৰ वार्डৰ চিগা জিপিৰ সকলো ৰাইজক বিশেষকৈ মহিলাসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰদ্ধাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেখেতে যে দেশ নিৰ্মাণত এই দেশক আগুৱাই নিয়াৰ গোটেই দায়িত্বটো যে একেবাৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সাধাৰণ মানুহকো যে এটা সুযোগ দিছে এই দেশ নিৰ্মাণৰ অংশীদাৰিত্ব হোৱাৰ কাৰণে তাৰ কাৰণে তেখেতকো আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। गाव गावनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामनो गोसो गुदुं लाइमोन एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोजां खौरां। क'क्राझार सोहोरनि खोदोमथलायाव लानानै फैदों फिट सिटी मुंनि मोनसे जिम सेन्टार। सोरांस्रि नार्जारिनि गोदानै बेखेवजानाय फिट सिटी मुंनि जिम सेन्टाराव फैनानै नोंथाङा नोंथांनि देहाखौ गोग्गो आरो गोख्रों खालामना लादो। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो नोंथाङा थाबैनो फिट सिटीआव एडमिसन लाहैदो। आबुंसिनै मिन्थिनो थाखाय 7896710934 नङाब्ला 9706677961 मबाइल नम्बराव कल खालामनो हागोन।